All right, Abusia. So, Honorable Kennedy Japan Yiri, Edin Sambia Betuja. Or see, Dr. Mahmoud Bawumia Antumia Bie Ejuma Bia Ewo Serem Honomo. And in Tina, Uban Kra, Nkola Bebre Eda Bonting. Bebre, or see, a lot of youths are Omifi Serem. Omo da Bonting, Omo Kra Bonting, so Eye Kaya Yeni Adi. Nti anka Dr. Mahmoud Bawumia ehunyansa a ye fe ne nyansa a wotumi bia adwuma ma ne kromfo esremfo na anka enya de a on be abeda appointing abusia se mo ne be say the camp of Dr. Mahmoud Bawumia de omunti asem we a omo de be chen na omo dia man woto abusia for aha Ghana Sem TV ye be sere say be subscribe to the channel na mo fa madwen chere bra comment section nyame shira nyina abusia for Honorable Kennedy Japan ChristinaAgyapong say a lot of northerners are sleeping in your friend is saying in Accra or Amunie dying. Abusia Yabekaya, Honorable Kennedy Japan Eba Bonti Bekatre Ghana for say or a done by Kubaku 277. When young Kofokra say like Oberentia mom Ewa Accra haya. And MPP for and I said the camp of Dr. Mahmoud Bawumia bisan say mami who say then say who kununa who say or a dime baku 277 won crying when yanko for better in Timon and can hunyansa and I said we oba wa badaya who drink of one and ka obeka kire who kunu say nkofo we kra MPP for be brewo anka a dina wukunu say owo no anka ubebie bia mankola no se na be ya ombetima kodim ba ene because wu ni abadaye ukra no ye nimu wu ChristinaAgyapong nkofo ye nimu anka enye se sisi a wukunu say o say o president edia anka ye nya wo hu faso ba ko si by young country will say the next time I would do beba the edibe ye will krumhano ukrano you regret say waka Dr. Mahmoud Bawumia say campaign na ukwa yama ukunu akona koye boko because ye start to say ye campaign from 2016 no na ye nimu na wo ni bebia ye hu bebia say wo ye campaign ba MPP wini wie no wo na obegi position kese Ubeji position kese ewo MPP mu a wono na modidi me mo na moji contract akese light ye the street light contract ma wo ewe hin ene ubie wa no ka kire obi say wan bie adwuma ewo yi wa ye de adwuma hye wo nsa no MPP for say na wo employ mu MPP for say na wo di uma omudi wechi no wa nye ene udi hu ba abusafo efia so asnega any MPP youth omudi yamano yanko na yanko tie na yambra na ba ye beto aso nyame hyira nyina wo bankran ya ye ma no omudi da bonten ekwan ho so anim ye nanka baabi a ofiri enka adwuma wo ho a enka nya ne se Chrissy ba ona ka we ye ma no omudi da bonten ekwan ho so anim ye nanka baabi a ofiri Ukunu say over time 277 egu one area. ChristinaAgyapong yiri Christy. Eye na wonso so yo bataya nyansa ne badaye wo tirima. Enkase ka bitimi ebie dan no. Ama nkwala no de da bontine nya baby ada. Ana se nyansa ne firi tirim. Ukoye campaign ama ukuna. Ukojina sa ubankaya enkwala de da bonten na ye na BAWUMIA bi adwuma woni kruma enkomenye bia ye ukunu kruma adwuma ba enwa bi wo ChristinaAgyapong ukunu kruma adwuma ba enwa bi wo ode wo ho ba wo ode wo ho ba ode pili bra pili na ye wani mobo say ya senyom ne bra ye wani sent enwom ayeto efunu da ho ne bra ye wani mobo say enwom amami odi atro ne bra
see anymore. Who could so die 277? Dodo sign and we yamas up our perform no can. So woman them. Who could you man that will be no? Dodo sign and then the chrome for the year tomorrow. I say, fair ne. Minishia make a show. We do better Kennedy upon baby mama. What could you be can't over better? Senior side check. Ubankaya, your mano omo de da bonting. Ekwan ho so anim. Eye nanka. Baby a ofri. Enka adwuma wo ho a enka nya ne se wa Ibu mahama. Oba tampa. Yakopon shila. Ubankaya ebi fie. Ekobe 200 and something. Abusia enti na me dwin say na jan twice insem no kra ye twa so abusia not knowing no and also edaso ho Ghana jollof e man woto abusia for man ko den ko ti Ghana jollof insem o kan fa na jan to me see week way be de brutal Nenya nana na ayefu no obi awura kumasem ni asante mamu opese ye frɛ ne nana enka dwanto a wo dwan we osiwe kwase ampanyini we wotimi ka se wode nana aso ne di ni so nipa wonye consistent de nipa mempe na asematie no Tuesday ya na wa ba be praise Dr BAWUMIA so ono de atem de on fa ho ono de oye good ono de then na Kevin Taylor be di watem oyonko be ma unua ketwa no so de wa kan ye no wa di watem afa de wa agena sesa wa nipa bi odi a easily manipulated sankrofo no de o from journalist enye ye o fu no mo dwene ho opese ye me sort ne out one sort ne out na odimrika no adane ne ho kwase abema we wotena ho kan say Kevin Taylor edidi atem ama na benefit NDC for who can Tuesday ye ene wo si abronye edidi atem enu nti MPP for ye bet no position aye ma power because abronye edidi atem na wo can say Kevin Taylor di atem na di NDC ba power no ade na abronye edidi atem anka abeka say enim say wo ye NDC adwuma kwase ampanyine wa ha mu tentini se sokoli be ma jimi for a wo yire kwase aba no ba ni tweba mu ni tweba tentini se train station e ba ni tweba mu di ma say di kwase abema wo kwate tentini wo kwate boto wo na janto ana wo si Insira FM say Insira TV no one anim so aye kwate boto wo kwate boto no kwate tente wo hwa se kankan kwase abema mema mu gigimu ho fi me san kwase asem na wudi wo ye NDC afa NDC tena NDC o na sa wo so de wasem be MPP so a wo kwan aye do be fa so kwase a wo gimi hu se wi a ho abeka say ye obi didi watem na nke ye nya oden Ukwasi a journalist I won't cast with evidence. Who this a Kevin Taylor bo asum no actual direction. Akwara wo na aso tete na so ma mi nim nyansa na papa wonyi mi ya. E ko mbetitu ya ma akwara wo be fa wo nsem no. Enye onu na this wo twa wasum ansa no wo kira wo de ka. Kwasi ya for evidence kasa said your nkrofo journalist o mo de evidence kasa no. Na ja say this obi be di watem Kevin Taylor be di watem ansa no de wasi kwasi. Enim say you are easily manipulated. Who pesika we NDC for kwasi aba ma jimi for dwan ho fi wo yire ho kankan oba kwasia bi oba ne twem de ma wo se di kwasia bema wo de fa jimi braba beto wo na na ja ntwa no wanim sa krante bema kwasia mpanyini dwan wo de braba beto ya boa na na janto di ufi asem we efa ho ban efa ho wo nkwase asem a wadi okrom ha no ebi ni nkwase asem no nyamna nsem a wadi okrom ha ebi ni obe kan kwasa se abronye ayeden wa se hon campaign wo nye correct journalist mudi mu yefunu nenam mudi mu yefunu enenam ye okrom ha na wo janto agoi ene Captain Smart Kevin Taylor kwasa se be no mani okrom ha empo twa be no mantwa okrom ha ene de edru obi so de ani yenkan anu ntum wo hu ebegina ho se BAWUMIA nye leader mahama mpo waye leader John Mahama onu po waye leader enne ohun osuma yesi enko sojafo bi nko galamsey site ede na si ye onu ane MP afa nkrofo frefrem boys si enko bro sojafo ni nkuom hwese de sojafo ebre ya ansa na omoje omo twa soja ni asum fa na chi eno de ato ebe ka abronya asem onwe ho wahu usa papa na janto awe ya na ya wo say MPP for yesuro wa na ye fere wunyo bia sa amayen won kwase asem won de wo Ghana ha ebi ni de na bronya aye doctor na ne ti wote ho won so wa pia be kasa ohun se ade ne nsei no abegina wa be kasa kanfo musu banya no
mo de mo pese mo obi ba party no ma mo use no o mo use no wi amaka che ne so ye pepe ni yem pene Dr BAWUMIA no no na eba ne campaign so nte ye na num nyam so nte ye se ma ha mpo atimi abedi president ama ye kunkum nipa ewu na otiso de a ene Dr BAWUMIA obetimi abedi fa nkwaseasɛm free ye ni so ko ne nya